Supa! Kaibigan yan, wala ikaw ako, pagpatunas selos ko. Ay napabuo, sige na lang ka aking tawa. Tawa, bisa sakit na. Kasulang sa utapan, wala ako'y mahimo. Pag-isip na lang ba? Waring tutok, sige na lang na aking nagawa. Asukaw I love you, Sangubanos! I love you so much, guys. Thank you so much sa inyong suporta na ako talaga. Sa kanila nila. Guys, daghang salamat sa inyong suporta. Samot sa Visayan Squad. Punta din yung mapulaan sa mga videos, no? Daghang salamat. Thank you, guys. Okay, salamat sa guys. Daghang salamat sa inyong pag-ari karon. Bahala, busy kayo ng mga schedules. Iwan ko yun, support ka. Iwan ko yun. Thank you kayo ninyong tanan yun. Thank you so much sa Cubanos. Sunta na ninyo mo sa mga performance. Thank you so much sa tanan. Sir, kumay ko nila lang. Guys, padayon lang gihapon ko na support ako ang mga vlog guys. Princess. Oh, please subscribe to my channel. Oh, thank you guys. Ay, isa. Naingo si Japet. Usan mo yatag? Ha? Nakayatag? Nakayatag si Japet! Allah! Wait lang! Asa mo sa'yo? Kasi kailangan namin. Asa pinakusuplan sa Asa pinakusuplan siya! Hila lang. Kumuta. Asa message mo nila? Guys, thank you kayo ninyong tanan sa pag-go ninyo dire. Pumunta, di mo magulang karon. Yes! Ano mo? Pero sorry guys, bawa na yung sanina guys. Iniwanan na Isa. Atong ihatag ang sa niya sa pinakakasubog pagpapakay. Magpasalamat ta sa mga tao na nag-invite na mo. Yes! Thank you so much, province officials, Honorable Sancho Fernando Ando Uaminay, Congressman. Attorney Henry Wamunal, Provincial Governor, sir. Thank you so much. Honorable Rowena Way Gutierrez, Vice Governor. And all the board members of Misamis Occidental. And thank you so much sa atong City Mayor, Mayor Honorable Sabiniano Canama. Thank you so much. Thank you so much, Mayor. Honorable Tito Disima, City Vice Mayor. Thank you. Luwila Alcalde, daghang salamat. Marisa Amamio. Antonio Kailan Jr., Honorable Francisco Chong Jr., Honorable Romulo Ben Socorro. Honorable Rose Buenafe, Honorable Rubina Roma, Honorable Hipolito Rojas. Asa pinakasaba niya? Naka mo? Honorable Leonido Tala Sr. Thank you so much. Honorable Alexander Rituerto, Honorable Jewel Baring, and